twaratabaje dore uko bimeze. Oya baye bagomba gutu. Turi mu mudugudu wa Gakeri, akagari ka Cyabagarura, mu murenge wa Musanze ho mu karere ka Musanze. Rwagati mu ngo z'abaturage niho hubatswe ibyobo bihuriramo umwanda wose uva mu mazu agize umudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi. Nibi n'abaturiye hafi y'ibi byobo bavuga ko bibahangayikishije cyane cyane umuntu kubiturukamo. Ina n'ubundi ababo batuye ku mahetaje go haruguru, imyanda yose bituma bimanukiraga ngaha naha hose iteranira. Mana yanje bazaza ari kukagoroba cyane baza ari mu gitondo biyumvira akaga turimo. Ibintu bitubangamiye mu buryo bwo kutinukira. Ikintu uko ntiwareba kiba giterera buri gihe ku mugoroba cyane no mu gitondo. Ubwo rero hari na kira gifunzo bateye hariya kikabamo imibu iteye ubwoba. Iki gifunzo singikiri kukireba. Nibo bagiteye. Sinzire cyo gikora. Ngo kibamo imibi kaza kuba. Kibamo imibi utareba ku mugoroba yigeze mu nzu usanga imibi iri guturu. Muri Kinigi ngwagumene muri Musanze. Ariko na ntuza wa Kinigi igihe baza bame y'abakarere baravuze ngo kubera iki gitifo yeme ko babimena muno mwuyu murenge ntawumene mu biwabo bagatera umwanda muri Musanze. Kandi bivuye muri Kinigi. Bivuye muri Kinigi we ubiregura bavuga ko uwari uhari yahavuye bakibyubaka gitifu w'akarere yahise yarahavuye. Oya baye bagomba gubishira iyo hirya ariko ntiwadutera umwanda. None ikindi cyaka urabona ngo hagize n'umwana utembera amakobwa muri bira bintu urabona ko yafa. Kimwe mu gisubizo cyari cyafashwe n'ubuyobozi nuko ku nkengero z'ibi byobo hubaka urukuta runini mu rwego rwo gucubya uyu munuko. Ariko ngo ibikorwa byo kubaka uru rukuta amezi 5 arashize bihagaze. Baje gutangira kubaka ubu rwiyemezamirimo niba ari rwiyemezamirimo n'iki dore imirimo yarahegaritse. Nose ikinuko niba yarahagaritse ikinuko cyarasize ngo kuko tumerewe. Ewe wageze twebwe ahubwo ngo ntabwo turi abantu. Bariya ni abantu twebwe ntabwo turi abantu. Kandi guverinoma yacu irengera buri wese nto twagira ngo niyo. Buri wese ntawe idashaka gutabara ariko twebwe sindi cyo baturenganyirije. Ubu we bari kuhafitira abaturage bari banezerewe. Oni bikorwa byo kwazitira nabyo byahagaze kandi none ikindi cyaka urabona ngo hagize n'umwana utembera amakobwa muri bira bintu urabona ko yafa. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, Kayiranga Theobald, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, tumubajije kuri iki kibazo ati ibikorwa byo kubaka urukuta kuri ibi byobo kuba byarahagaze ntago twari tubizi. Ntabwo uzi ko bahagaze. Niba abantu bakurikirana ariko bishobora no guhita bikosoka kuko naza kuza kubikurikirana. Kuko urumva nta muntu bizi. Kugira ngo barwemeza biri bashaka. Tuzi n'igihe bashaka barahagarariye. Kugeza ubu ngo twabashije kumenya zibangamiwe n'ibi byobo bihuriramo umwanda wose uturutse mu mudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi n'ingo zigera kuri 32. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.